Yeda wase ane wasema ode aba. Yanko ana yenkotie ahaso de. Yanko. Hello, Daddy Fred. Me ma omoni edmapa woodie. We are big love Spain any. Oh, big love. Asama me pesa me ka 8 ya. Ewi asino ayewe se ye bobra na se ye face nipa bi ama ya brabo akachiri wa brabo mu a. Enipa wo si primuom eye ye papa ene ye maame. If you say so papa no maame e bobra yi a wakwala no, you won't be crying say o mine asay and I say o mine enkuyi. Have you ever heard say Dr. say Kwame despite neba at social media wo so say o mine say that? What you say o say Kwame despite neba e wo social media so say wonya hospital papa enkoda o mine ma yedin. What you say neba can be that? Dr. Kwaku and bia what you say neba abegina social media so say Ghana yedin Ghana even yile bia ye ka ho asemi ye misa say sankrofo yi man what is wo musu to social media if it's on papa abopra enti say obi solinis wodi na do atem wodi asante hina atem wodi ho ahwan atem wodi ho aman atem di mpanifo bi no atem a se ni pane e wakwanya so wodi sampanifo na atem wo so wodi kan di ne se enimi atem we answer this only the right people was em komo bobla ma see and some ono akwala na ba be enjoy because one ma wo for na mo plenty and na mo di brem e mo bi papa because any pa wo accuse na wodi na te ono so obi papa to ono bobra ma ne papa ne ma eju nam say o bobra papa nti ne ma no so will not complain no mo nyim panifo bi atem bi no say na na do ba bi di obi atem na mi hu say o say Kwame despite ba gina wa wodi pani bi atem adentia because papa bobra it is say your face say you be bremo bi any camera mu yes any ni so ma mobra ama yeso so o man to cars ama for your birthdays it any kind face the country for any kind o ma wo fo atemo asa no ma be din pani fo atem so o ma wo fo bobra o man kasa so abrabo anke bi si o mi awo fo na mobra enti na o mo e complain with us. All right, and I say, obey me, Abraham 774-312-4276. About Eddie Amamo, about the Amam say, lie back, no issues be with me, so resolve. To which me, Abraham was our number way, so 774-312-4276. About Amam 40. Daddy Fred, good evening. Daddy Fred, but you're so here. May siesta. Kasafi Germany. Daddy Fred, and somehow they are been me person me come you why? Me person me can they can me person me can some say Serwaa Bruni. Baby I will be a unya ye odu siati. Nanko was we Kurasini ba why? Serwaa Bruni we Kurasini ba pa. We Kurasini ba. What I saw you to say Tracy Boachi no meboa. Any all the aton suomo, aton suom. Serwaa Bruni. Na ya na wo kasa wo di video be ba bonten na ya na wo kan. Madam, sister Kurasini. Na sa video no de ba. Anya bia president ono kwa ne nanim wo mu ana. Wo wani mu bi wa ho. Wo Serwaa Bruni o Serwaa whatever you call yourself. Wo wani enimu bi wa ho. And now, so what's your video now? Serwaa Bruni, obey and coming. Who are you? Me sure you do. But you say when you're correct. After my dear, this is Serwaa Bruni and Yaduma. Me there, so video kuna on Fabra Yena ya trying. Serwaa Bruni. Blackmailing kwa na modity riase. Blackmailing. Now when you're beyond black, and that's when you're beyond for someone to necessary. Nana Ekufuado. Papa Obuni who say Serwaa Bruni, we are Kurasini pa, we are Kurasini. Emma, just a minute and some man in tears that the flat watch me. We are Kurasini. Now the video, any baba na what do I know coming? Now who want to video?
Anana papa no gira no nko abu ni bu. We are very useless. Why? Mumpa brebi mo. Ghana for money bi mo na mo de mo blackmail na mo de ba mo mumpa bra mo. Mumpa bra na mo. Wodi pa ba ku ye lesbian. Wodi pa ba ku kura ya wo se wo ne edeba de ba madam. Daddy can me come minua ba Serwaa broni. Serwaa bracket you. Oba pa kwanu tum why? Oba pa Serwaa kwanu tum why? Na wo kasa dodo. Me catch us when you're broken heart. Bra na unua ba Evelyn Taylor men cancel why? Una o sie se wo wale o yonko ba. Hwom ne wale o yonko ba. Say so woni na na kufu ado se mo friend ye obi anim. So when you're broken heart and so obi anim, ma me dem nya sure se papa na ope oda. No. Na Addo, na no bi od Rebecca. My beautiful Rebecca. Who say wa bro ni odo wo ye dey? Who say wa bro ni na Addo do wo ye dey? Na ope wa danfo kwa. Ana ohunu se wo no kasa. Enti fa kasa tenten ko no ho ane wale o yonko ba bro ni wana na Addo so no wale his beautiful Rebecca. Why? Ne ja so ba bonte ugu papa nanimu ase no. Na officer o mampanyi we ni paketo a ho na ade nanimu abaye for mo. So when you're broken heart abranian cancel why? Utu ode na chesa wo yale. Utu na upe papa na wo mpewo a. Na akwa na asamo aba na wo keka. Wasam kono ho ane de yampe ba bi nsa na obi wa no se wo kasa apa na Washington ha na ba na yina ye da form training esro. Yes wo obi enu a we interested your wo keka ka no. Yes we are laughing at you. Why? Inti jai kan ya sumu nyen. Na Addo wo mpe wo na mpe wo china. So when you're broken heart ko na ehwe ba bia wo do asem befa na fu asem free so ko why na Addo onya kwan enye na adwuma wo na Addo do wo ye dey that is Fred say wa asem no kra de munya kakra na de mpie ba bi ntina ni enhwe ekwan e befa so a yi level no betimi aye adwuma say yi level no that is Fred say Ghana obi e betua tax trotro drivers yi betua mate for betua ice water for obia mason for carpenter for steam benders for obi organ be betua tax yan ko bobusia wo baabia bio na dabia na Ghana yedika obi starting Daddy Hobson program so ati Mrs. Madwene kakra no say monyire obi na obi antua tax sa ECOWAS card na wo aye wo Ghana no say obi a wo betua tax a wo number wo ECOWAS card na chi me call Ghana wo de me de ma me no me number wo achire nti me ti Ghana ho nanka wo mu beti tax na free enti obi anye ECOWAS card ni bi wo Ghana na muntumi enhwe saa number na wo achire na munti obi a tax na tax no so adadi mo beti nkrofo no so mo make sure say nkrofo bon kokrafo ne mrewafo a omo so benya support kakra because obi wo ha no wa ahoda na obi tua tax na enso so no your friend is say onyini bo akokra na abrewa hye dem mo a wenya benefit bi anu de enye fair so enema ayeye wa ha no sometimes we have to be fair on citizens no mo Ghana no so enye se bia ye be mo tua tax na bi obi be nyina bobo akokra na abrewa na